Danas otvaramo jednu od najbizarnijih epizoda u istoriji Balkana. Ovo je priča o čoveku koji je ubedio ceo jedan narod da je on vaskrsli ruski car i što je još luđe, postao je jedan od njihovih najvažnijih vladara. To je pitanje od $1.000.000, zar ne? Kako je jedan varalica, kog znamo kao Šćepana Malog, uspeo da preuzme vlast nad Crnom Gorom i to bez jednog vojnika, tvrdeći da je neko ko je, pazite sad, već 5 godina mrtav? Odgovor je u neverovatnom spoju očaja, nade i, naravno, neverovatne harizme jednog čoveka. Hajde da se vratimo u prošlost. Zamislite scenu, Crna Gora negde oko 1767. Među planinskim selima odjednom se pojavljuje misteriozna figura. I ne tvrdi on bilo šta, on tvrdi da je niko drugi do ruski car Petar III. I tu odmah nailazimo na jedan ogroman, ali ogroman paradoks. Pravi car Petar III. Ubijen je 5 godina pre nego što se ovaj naš lik uopšte pojavio, a ipak njegova vladavina u Crnoj Gori će potrajati čitavih 6 godina. Kako je to zaboga bilo moguće? Da bismo to razumeli, moramo prvo da pogledamo kakva je situacija bila u samoj Crnoj Gori. Znate, ključ za razumevanje celog ovog fenomena Šćepana Malog leži u stvarno očajnoj situaciji u kojoj se Crna Gora nalazila u 18. veku. Bila je to bukvalno zemlja na ivici, koju je pod hitno trebao neki heroj, neki spasitelj. Ako pogledamo mapu Balkana iz tog perioda, stvari postaju mnogo jasnije. Geografski, Crna Gora je bila u neverovatno teškom položaju. Mala, planinska zemlja, praktično sa svih strana okružena ogromnim i moćnim Osmanskim carstvom. Ta izolacija i stalna ranjivost su definisale sve, a unutra stanje nije bilo ni malo bolje. Pokušajmo samo da zamislimo tu atmosferu. Spolja, konstantna pretnja od neprijatelja koji je daleko jači. Iznutra, neprestani sukobi između plemena. Krvna osveta, borba za prevlast, sve to je onemogućavalo bilo kakvu zajedničku odbranu. I u takvom beznađu rodila se jedna duboka, skoro pa mitska nada da će pomoć stići od velike pravoslavne Rusije. Za Crnogorce ruski car nije bio tek tamo neki strani vladar. Ne, on je bio simbol zaštite, veliki slovenski brat. A Šćepan Mali, on je samo ušetao pravo u tu fantaziju. I sad dolazimo do onog najneverovatnijeg dela. Kako je Šćepan, bez jednog vojnika, bez ikakve realne sile, uspeo da preuzme kontrolu? Pa, njegovo oružje nisu bili ni mač ni puška, bile su to reči i pojava. On je tom izmučenom narodu ponudio tačno ono što su oni očajnički želeli da čuju. Da je stigao taj moćni zaštitnik iz Rusije, da ih konačno ujedini i spasi od Osmanlija. Njegova moć, dakle, nije se zasnivala na realnoj snazi, već na snazi verovanja. Bio je, u suštini, majstor političkog teatra. I baš ovde priča dobija potpuno neočekivan obrt. Ovaj šarlatan, ovaj prevarant, ispostavio se kao jedan, izuzetno efikasan i reformatorski vladar. Zvuči neverovatno, znam. U ovome leži čitav paradoks Šćepana Malog, s jedne strane mit, s druge strane stvarnost. Apsolutno sve u vezi sa njegovim identitetom bila je laž. Ali ono što je postigao, to je bilo vrlo stvarno i veoma značajno. Nije imao ni kap carske krvi, ali je vladao kao pravi državnik. Da vidimo šta je on to konkretno uradio. Prvo, uspeo je da uradi ono što mnogima pre njega nije pošlo za rukom. Naterao je zavađena plemena da spuste oružje i priznaju njegov autoritet. Zatim, uspostavio je prve oblike centralne uprave, sudove, uveo red u prikupljanje poreza i čak počeo da organizuje neku vrstu vojske. To su praktično bili temelji moderne države. I kako se njegova vladavina bližila kraju, logično se postavlja pitanje kako je nasleđe ostavio. Kako uopšte istorija da pamti čoveka čija je čitava vladavina bila zasnovana na jednoj velikoj laži? Na kraju se ispostavilo da je sama ideja o jednom jedinstvenom moćnom vođi, čak i ako je taj vođa bio lažan, bila dovoljno jaka da pokrene proces stvaranja nacije. Ponekad izgleda potreban je mit da bi se stvorila stvarnost. I mislim da je ovo suštinska lekcija cele ove priče. Šćepan Mali je živi dokaz da u politici percepcija može biti jednako moćna kao i istina, ako ne i moćnija. Njegova neverovatna sposobnost da ubedi i inspiriše ljude potpuno je nadmašila nedostatak bilo kakvog pravog legitimiteta i ostavila je dubok, neizbrisiv trag.
Na kraju krajeva, priča o Šćepanu Malom nije samo neka neobična istorijska anegdota. Ne, ona postavlja pitanje koje je itekako relevantno i danas. U kojoj meri su te velike priče, mitovi i harizmatične figure ono što zaista pokreće politiku? Možda čak i više od suvih činjenica i formalnih procesa. Vredi razmisliti o tome.